Kinohikai School Ad Hoc LP School hapo kaseng all Meghalaya Ad Hoc LP School Association kilayathu balalai snam kilakwa bani kedu menteri katana puli puthi Henry Kiklam yolat satya habai krem kinong thok bor Shillong Press Club menta kasngi ka arpulai tere urempang arja arpoi u secretary kaseng uba RS khadau sau ulong ba kajingkwa bani kedu menteri kalong prinsngoi kijinge je Kinohikai Ad Hoc LP School kibadan hadu sanspa san pratali kabamut palat khatwai spa ngot tam Kinohikai namar bah kawai kawai ke school dan arngot Kinohikai Ad Hoc kumta namar ka jingyo banya kendu kila shuai ka memorandum haga bala bo ika jingdawa ban penkiu no ika tulap na ka khat 8,000 tingka shakalai 4,000 tingka nang ta ban ithu no iki ha ka deficit system ban thu no hikai no la kumdu san ngot ha ka wika school jingdawa ki jongi ka badon ha ka ni ka memorandum kilong kumni ka bentang ban kong ka ba nyibu hakmat ka jongu hakmat ka sarkar ka long ba kumba ka long haruk mentang ka jingsiu lani kata ka gran ka bangi yo ka paksokan ka ai ni kalong khat 8,000 iwi na hikai ti kamla ban ko ba hi nang kampu jungi kat kum ka jingkala yung kapon pos kapon nang ta ka benta ka ba ahan lemba ka ni ka memorandum ni penkan mau hang ni bakat kum ka meeting ka bangilaya kendu nilaya long meeting bat ka sorkar MUA ka sorkar government chwa ba hak tu kapon ka sorkar kalkula yang iba kin upgrade yakin di ad hoc school siya ka deficit system di naman kata nakalega jungi menta ni dawa bang ibu ila jaga pat mat surka laba lara ka syam jinge ya kaban upgrade ya di school ke jungi nak ad hoc siya ka deficit ni dawa nak surka bagai pan kiu no ke keran ke jungi ya ketolak ke jungi nak khat aja siya kala ko aja iwi ni kai si banai nata ka poin ka balai ka bangi bu ahmad sarkar ka long ba kumba ka long haduk menta haki lower primary school ki ba mangi ni hikai idon nadu kelas nursery hadu kelas 5 ka bakino hikai ni don tang armot tikani ka syam jeng e ingi bangan hikai bangan ai sekri ka ba penhun ya kana school ki jongi nomor tangi dawa ni ke pat sarkar ba kanang bang niyo kita ka quality education ba sarkar ken lekat bala bahkan bu syushu kina hikai ka bomot ki additional teacher ba ka jingwa ka jungi kalong iwei na hikai na ka mentak wi kelas Uba khadosau la penparu ke jinglingo bakat kum kalis belai ki school ad hoc kidan sanspa san pupratali kat ba gajing penbana ke sorkar house nam arja khanyo pat kidan hado siaja aspa arpu santali ki lower primary school kasengala berngamru bakan pelong ne ke jekhi ada ke sorkar kampen urloing ke jidawa jongki bakla berngamru ban le chaying bishar ni lenti ba ke sorkar kan le hakani ka budget station ka pansa long no sen bahkan lei na kamanta ka jongi ni dak melenti batsa bahkan sim ya kanu karai ka jongka balar kam lei na kale ka jongi ni langai bangan sim dekwi pat senjam ki ba kum ka sek nila bat belong di program je ki bat nila ban lei wat sa ka kut ban wat ya ka hok ka jongi